Moko kuom jood bura mag Kenya Kwanza maya e kaunti ma Narok ochung' motegno ewi siro paro mar chik mar omenda e od bura juma mokalo ka gikwayo oganda jo Kenya mondo okaw thuolo mar somo paro mar chikno kapok gikwede kendo bago ng'anyo e pacho ka. Ne giwuoyo e sikund primar ma Entiani mantie Narok ma Nyanduat e nyasi mar choko omenda mar siro chenro mag somo, kama ne giwacho ni paro mar chikno biro kelo ber e sekta mar pith ne oganda jo Masai kaluwore ni piny owacho keto shillings bilion 1 mar siro chenro go. Bende giwacho ni paro mar chikno biro neno ni jochiw thieth kod jopuonj ondik tije, ka bende paro mar chikno biro neno ni sitima ochopo e miech jogo mathoth mawuok e counties ma Narok. Lakini mimi nikasema kwamba hao watu wanahitaji barabara, hao watu wanahitaji stima, na mmwambia saizi mbunge wenu awapatie stima. Sasa stima inatoka wapi mkikatana na mambo ya finance bill? The cabinet secretary Ndungu aliandika barua bungeni na akasema tukate budget cuts, hata akakata mpaka pesa yetu ya kina mama ya ngafu. Lakini sisi tukasema hivi, tusipopitisha hii finance bill, hiyo mkato itafanywa. Na tukasema kwamba mimi nikasimama kidate nikasema nitapiga yes. Mimi nilikuwa nauliza hawa vijana kama kuna mmoja amesoma document ya finance bill, na wakasema hawajasoma, lakini walikuwa wanatuandikia messages tusivote a finance bill. Na hii finance bill mimi nilipoiangalia haikuwa na kitu inawahusu, lakini bado tutangojea tuone ni siasa aina gani, kwa sababu kwetu sisi tukiwa watu wa mimi sikuona chochote, haikuwa na effect kwa upande yetu. Kwa hivyo mimi ningeomba tu kusema tukae kwa amani.